Kanor online TV channel. Anda mandunishan kos nyamle anong rice ni. Take on ke breaking news mi konaling dauran ke Gambela. Take a report mishanung entedini. A report mo beja nyaka yekel. Kader we kanwer dial ko do badanan chirik tin kon lat ko rin chikatwo. According to information dana chanunga ki shajak gor jeno be ladya ko do dana chala gi jeno chetwo ka je riga mo tuo gore dwaran ka Gambela ngai kon dialen kon lat ko rodin ya ngai kon lat ko rodien kenyam bukon ngajo doran Gambela ka kor gwaden paiwe shet ka jogon paiwe kon ngajo no shet karim di chilon gwade cha ganwari ray dwaran ka Gambela shakne ka jem shana negrek ano official liber tijal kamate de ne ki mete kona na keke jal karek according to the report ban la ne men yam kon ko kare ga dana da role intedi ni man to kon tam right corner no men yam me dana ci to ko kon yal ngaje no chanwari aganak man kene wuni se wona ko bat ka bani but ke yenat within Gambela town me kon to kenyam na kanin wari rerak then ka kore shwa turbil ambulance mijen kalare shwaje barde dwop and when mo shu yena tu gutes ni en peg medit namo select che konling bane kashin chala do nwer ba chigala gwaj bane ni ganetin kon tilla di ni bun kalare kari ga dana ci tuo so tatona ka te chodian lot just reminding me la road and wale ke reported chanon gwa seme you know chala do nene chala do kajen gwadan dana paiwe yete ka ramkel mishane kare ya ka Gambela karamamo wa kwer ano ka jaw dana chalat karam dana chabat woodbar namo michito report chanu but ke report chala do ramadan en dong bad yide wa kwekkeja ka report che gwas me cause I will be talking about what I got report dana che jigmini shopka no wa kweka gwa dana en kweka ramadan en man moch woodbar mo jere kwera mon ka dio je kwer police kwal ku jeno dong mika police ni nyenya korodian ke michitwo go ngode tele full report michiben batchetwo and then ka kore mishala no shirya ko moje tuogo and then wa cha dor norman shalke ber sab don wari man tie kana bol goda la no la ya makaten wa shi ber chicken wari kana makten ka bol ka be nor ber sab te kan nor village within Gambela but quality mat ge ka Gambela tingni jan kana dor la nor la ya nakten ka dor shalka bol a bol wejbar a bol jen wejbar mi motene bartan ajen godan la turbila ajene mi turbil mi jen ka Gambela re dwaran ka Gambela be jen be we ka jena bol mo be kulo red pin be we kitang itang den bo kalare non jen jin kitang be kon ben ka je be kul ben ka Gambela before ken Gambela ken shu bo ka jen nur national village meten warten non gwada mo tiega ka dorbar ano ka dor michin nuari chega tugo long and dor shal kamo nuar ber saf te jo jan won gwaso mo wacha nuari a maktin ke ripo dan shiben chicken nuari kana maktin
no mi chi tuok bo kor gwa de dan bo la kan wala kan ga mek tin ka ta dan chalat ke je wa shi kume shi respond shi ga respond tama alo shana che ka kap chong che ber che ka kap chong jo dan chalat ke je ngai kon dia li security re dwaran ka gambe la eno rectin one ticketing ka gambe ajala na ju ka no yena gang rodun ta brunu ganga so we are was mi motivated ko ngai kon no rieng muteten dan che kon bu interfere gwanin den kon dong de jijektin ke de mo kerektin jala la chum la kula to ba kam nuarin kon te doran ka gambe la ano ene gwa da tin watino tika refugee camp ti within Gambela ajin indigenous ka Gambela bitegdu bidilga anana kon tamla to kono misha yina cha ka bateran ba ti ji yo bibinu kuma bala ne malchi ka pai to ga chala do cha mal cha jalat mi mo very surprise long ko te ne de chala do yana ya ka bodi oja kuma jana ka ka lara nyore ka chala do cha ber ya ka ban ngure te ku mi cha tolten you know na money ngode report dum kabno mo kan detail kan ke jik but che cha gor anetin konti la jikume ka gambela ka website yen chikana gor no te ka ne ti wol bang wan ki wol bakal wala wol badek ti cha kap no kene de to riudi and yalkan ware okay ati chala no chinaji ga dol ka itang special wareda one of the warda the control district and itang mo a province itang mo ko jen gwa dana to rektin wacha na cha captain bonwer bane watch elder ki did chicken nyur malalat kenishang all the time but after that with disagreement about work me cha mal cha jeta nika gwatot ano ka cha perpetrator bo cha ja mala je ga don la kam ra dien me bro de top and go yan ke kayo bram dan bana la unnak bala otwo an walla shang wal bakel ka pai wero ron kin dang ro jandang ru de dich chirek mo cha chuok chala do cha tuong no mandan ka gwasen we ka runwa ko tem wona kon ka Europe ta diok 26 de ko larno role buin ta bongman ano re ke tuong no mandan ka gwaz dan ka ta dan chalat ke je chang na chicken worek tera murek dio jeno cha bang cha gegbo godo kono kwa ngwane jetin den chin war yal ko la worek chika ben dor shal ka me newland so no mo mi chodalat but man de kula top jene especially me what I can give to people in content dre dwaran ka gambela kine de content ka refugee camp chikona ngach ke 2024 even 2023 especially 2023 micha tega michi tuo gwada me michi rekya tuo ka gambela la ber la ken jazlu id ne kana wiya nan kana de content la refugee because refugees bekan connect especially de content ka pinyu do camp la ken connect bekane den konente doran en shal ke jewa kam lakan ka wiya nekba ko ting ne ken ka bar anyok bika we tar pam ka tir kide gwada shal ke ngoyel ko tiken ke border so ne yeti ke vulnerable long la ber ka mala attack ten ken ber kon na kana de domni okay so thank you mende kon kulat jene jin miti ka shemor to take of gcam okay role Ethiopia especially kama chalka mo jiwe kene pinyidu and okay jen ngweyil tarpam ke la chalter kide ga bar so mene tin gwat mo gor jeno yen be information murung be la logien ko word sometimes they are too slow ka charla to me ana jogono reacted to please gang rodun chicken malali la wet to kan den ba yo na yo ko bar la kana be ka wer chen me chan linga ne chicken ga chwa la kan dule kan ga chwa ke mi shiga dul chicken jik be kana shurek ma be kana be kan kana grai ke mo kana bot okay so bu kijimo de jogono ne na la lar ga no gwa mala long mal gwaye kodi mu gang na rodi binare dilga so message rodian mu doran ka gambela de jogono kume jaten en kume dana gangna yen show ya rek show rek ano ko rek jan gwal dan tidik tegeten and then miti ka mat mi labar please na no rodo mat ke jel werke newland wedor nuare ko ber ka dorien kume alen ma dana lede ka ganga dana chikana lalet de no bi jeni yo chimal cheben bu wore rek baji lo na ko right now ngai kon na me cha constant karunti ano karunti bej
Well, I need to be another 2023, 2024, a benefit 2025 for me. A ping me detonating one ticket, you take a we are your right. There a guan one in it. There con road down la ler and no worry wa guan gang along before tailoring which it walk. The Arun gang ko chiriak che yebile jek ka gwasen be. Alan netimo titung yedien te chunka ke cherken te chunka la rikin konen be la tukenke. So jin mishirik to teach you ngaje no kariga la talk, then you should protect yourself. Di rodu gang. Mishi malche ben chemala kona alat mishi malche ben goro je bon go dena mal bo dena jeno. Mal alat kelung jenene. La gor kono bana mal bana nyeno ko jena dina jen. Gwan metike kume ma ngaje long. Me gwan metike kume biya let biya pal kume. Let biya pal kume ko yen chai bulo belirun. Metika we radian me belad bi lat ke gega cha ngeje kume ko tamala kon yakol ga kariek bu kon lo nyin kane de kon la de ni buñ ke jan dana gurga bo shi man dana tie kon kaga mila kon char before a ken ran ken mi je kan jan lat ko shi na tu gala to kon chana tu ara la li bin ya baji bar baji nek baji ledi sometime don shi bi charo der to ko jibat mi wi chunga den ya che bi to ko ji bi dil ngaji no na moriek special kon gar chi ngin ma dan le ro ka ber so you know kine gwa mte berten ki a corner to jek we can never go there ko ngai ne ti 100% ano chi kana kamraro bu kontu a jillet kume chi jillet kume ana gwa cha ejektina ba yede ba dil ba ken pe ken ke score karwade ano pe munini cha nago that's what they want ko ngai kon diale ni ke 2023 ke 2022 bene wename chana ngaji no ken kan organization dia mo chimale yanaling organization wo by innocent people baga deal target ti of GKM by target ti within Gambela by target and gwada ja eject na da duop by the target ka so gor jeno nuerde yerunga palle kumelet ke chirme chelinga no ramadan chi yere jenta ma wudbar moment chala do shanak bar police muko police ni do badana gwajke wala mi choda la nobody know but gor jeno de community de ne dial chicken de wore de na de te gwan kon de tin special doran kon wore nyore shi no kun ko kuma ce jibna gor go dan nan titin miti nyur bida ce de jogde so na me dara gwa de kono mo de kono to mara dien kan wore mi reke to la bonna long you know yen shwa rudun bi jaka netin kon ti lat ke no to kariek learn ka jitie ka dun malaka na let jitie ka dun la let ken mi jeg bi ga bet ka je ano let ken mo bi ga bet ka je tera mo la ken wi a jugne ne ban mi chete ka mr kill mi chi kon mek keke che gang na rudien la ken a less everywhere bali ngane dia ana mone rule Ethiopia kelio bali ngano chin weren wala te mi jeng mi chi kana lat sit ke chaka kamadan let ken medan chan wer ya nak der mo ka bol ene chukala ne jeno ne de kontin tin nakana iken were wan mo nakanin were chicken media chicken o miede no ano mede kon jugo no ne ko chane ngaje no to kon kel ken de la kajelat kala ne kan kon ka biken kaj biken o kaj gor jeno kon abaran ke unity so mi chete ke mebe jin bulana reality chibilane kaj bilane reality ko be gwarama mi be janga especially tila jitie kadan mi pose responsibly ko be mela talk bi pose me banga cha chubloina ko kon to kon ke nen kon ka highlander ka buñ tende kel ko kon doran ka gambela tinir ngwante gaten to rom neten ta mar neten tine dial tigaten awone ke ne chal ke sosrene ala dibuk tigaten within gambela ke witness ni ketin dial ko lat kurun gambela mete mi le roda these are the people in konde ne dial they can go joke especially federal government they can ga jugo no rega me tuogene ka tuogene you know but me la reg jane chicken right ko kan dwalka chira antu re che jale be ko kan dwalka jen reg andan tuog re duaran ka gambela dual chetetin ka jidwaran ko ni chal ke buñ chen chal ne kon ka mi jek they will not talk about it
me a berry or kon ngai kind ken post can everywhere but ne ramshit ka ki rara dia na mo no when we say something queen ka chine chaka ka po chine long chine chak ne le but mi ka ran ka kon ben ka ne la le chi kon chana duer chana kala ban mi ran te ti ka chi dor chi gwaran be dil ngaje no ne ti lut kenije ko we pose with evidence you know mi chore la duala la kana anyok most important of all gor kon protection re dwaran ka gambela a protection ano kume ana ganga jala la latke ko yen chia perere ka bi adi la no di kume ku interfere okay ajanta da na kudir korere jin rami mo mila ordinary person civilian chibu we gwada dan and there jiu jikten ko shi ko da which me a David right now tell you problem you can do what the hell you want so but coordinate bi ngaji no kume jatin be action da be jakan okay mana dien bi ar ganga jene ko shi ngaji no netin content kwa kon target anywhere jin let kume shi jin let kume ko officially shi gwe rami mo mi chi yong ko kwang ijendam dana dong de jin let ka do no ka tin ne re kon la fonyo official fan ken de garande ken ni moyria so gangarodun chore jako ba mam ko chala do ne watik te karami mo mi gangrode ketin kon lat karodie anyok dere chato kanedin content jel ka torbieli mi jinwar ka jel ga terbil bi wido dien please gorno jin bi jalke kuma kel mi kum ji direct bi jalke kuma jin mi shoka airport especially Gambela airport ka jodan chanon gwadame wa kuken ga targetin mi jinwar mi shoka airport bi goro bi jalke kuma kel okay chu jel karwade ana gwad chutno jin ka disababa wi doran ka Gambela ka chi ngaje no shilling na men wo mutuok gore jeno jin bi ngedu betenial mi shi jen ku tikedu ku je extent amen mi shi malchiben okay ko Gambela airport te pin federal government te ke dech teram dotin telere de riben ka Gambela de riwe ka Gambela ka do badana gorje de riben ka je ko ba yebenang anetin ko la de ni ko ngai kan o meri ke tuok kan re kontin la control la kan alet bana ba ka gang gotten kon shikan kon gang tin rerek mi shure rek ka cha ju gwa cha jitina den de jinak de jiber anyok gotten kon jeng non ka Gambela ka gan wer dial sia goro bran bo wi poma chit ke wir ka Baro River Kinal River mi chu wi year den de jipina ramat ku year de year de jabat so goro jeno baro dan la ler ko bi kon jeg dial de na kon bana ku ko ngaje no ko ngune okay so report me der we ke ye kamandan chananen mele rode rewe dan ka Gambela en gwale anyok chwa wore te wuto yen ka kok buñ bu gaben dor gwa dan tienten ko yen ki yen majority cha gwano bi ayo mo kare grek der gwano de yen kwa kuni na kok within doran kaniulan ran ti jen belo gwara dien ke ran ti jen bro lo tiam kam choro lot anyok goden konen we ka jab ko la kona ling doran ka Gambela te ka jab gwa yir na ya paktin ashima men chalke Baro River te ke kek na we paktin gad tiene amendment then from there la regular we to ko na we na tin mi cha yo jek anyong mer dien dung pini rek ka Gambela so ko kujimo mi chire ke to bunin kon la na kula nung piu chika na mala mo ke piu so la na la rig la to gorjeno yen abia te ka we mbia piu bia ka je ke jewni ko I don't think no don't tap water tegatin so mi ti ga tap water cha ma gwa ka mi shigen raje ka buin ko bu bon ba piu ba ka nonga sia bu work gwa the dan and there and there yo jitin ko ne kontin la jitaran chika civilian okay ne na kon chika civilian ne na ko kon ka nastmo titi within ne tin kontin la jukum so janda no gore de nywa ye kel ke kwirika men ci togon walle eno yen wari gangarodun kanenedun keriya gadan en la rode malalat ke lumisha mutere ge jitok wa prevention lenye ne cure okay me gangarodu lenye ne waldan bilo ma yo so charran gang keri titi e ke ci tok doran ba ko la mo kerekten charran nan ka to menukun babya ka cut off ko janta dan le roden tema ne tungwan don chin tana dikana nok ai jogo no plead joku year tene la jen la kan wo ku year ka Gambela to mat ka kwang wo ken mit ka kwan na lo pel kan doran ke Newland wo gor ken kwan bun no tite goten kon je garek je gaten gor jeno de rande road ka chombo ka Newland men te ka kwan
Many can new land, many can new land. Do whatever you want, can you land? Ko dial ka doran. Chu poi ko just be meet ka local area. Okay? Good you know de yana mo de yana realika. Okay? So na me de la jana dana gor no de nywa ya kel and it later for tagar community ko jan do badana bana woni am kja. Ani biya mal ban le jeka gwasen be ngada jeno information dana che kam ye kam jene kontin te garof je kam nuara dia ko be go rien gam mi chire ke to ka gambe la wi jega ne ka kane de kon te garof je kam so gor jeno de kon information mu ga de kon ato especially pin du che men chalar ye ke jawa no ka dor shal ke me tar pam ko la ngwen yel so de wi dande la te shun kana shang so jen information ana gor no de nywa ye kel please make sure no chi nywa ne ko kien ne kon dial continue gon to gol biata mal